Dok su avioni lećeli natovareni bombama na Crnu Goru, nekakva bombardovanja, neke nove bombe na Crnu Goru, neke nove bombe na Crnu Goru, neke nove bombe na Crnu Goru, dok su avioni na Crnu Goru, uvažavajući sve moguće eventualne nove bombe, ja moram reći da nijesam zapazio neke nove bombe, ali ja ipak uvažavam neke nove bombe, da nijesam prepoznao neke nove bombe na Crnu Goru, dok su avioni lećeli natovareni bombama na Crnu Goru, na Crnu Goru, da nijesam zapazio neke nove bombe na Crnu Goru, bombama na Crnu Goru, bombama na Crnu Goru, bombama na Crnu Goru. Konstatujem ipak da je donekle zloupotrebljeno poslovničko reagovanje i u vašem slučaju, jer se trebalo odnositi na mene. No, u svakom slučaju, hvala vam. Hvala vam. Gospodo, hvala vam. Gospodo, Da zaključimo, dok su avioni lećeli natovareni bombama na Crnu Goru, imam prijavljenu diskusiju, imam prijavljenu diskusiju, zloupotrebljeno poslovničko reagovanje i u vašem slučaju. Uvažavajući sve moguće neke nove bombe, ja moram reći da nijesam zapazio neke nove bombe na Crnu Goru, dok su avioni, imam prijavljenu diskusiju, imamo jednu prijavljenu diskusiju koju smo dali, mi smo priveli radni dan pri kraju. Imam prijavljenu diskusiju, dozvolit ću je proceduralno reagovanje. Imamo jednu prijavljenu diskusiju koju smo dali.